Jai, NGO, Jai. NGO. Hello. Police, take the video recording. It's okay. Jai, Kalau biang. Okay, let them come. Sangat no cuma yang kena kencing dan public hearing. Pai ba soba jajai public hearing. Haka arpoi teruk nai win jong kesnem kebalalet. Kiseng balang rengkat berkipat ba kelami ban persya ajur ban ailat ya ke Star Cement bagan penyar ka party motion. Haka jaka keberan saupuar point not san iway hektar habrish not ke distrik East Janta Hills. Haka sengi bela penlong ya kerensan pensengopat ba na ke public hearing kalami ke jengkul mar haka ba bon kila persya ajur ban ailat ke ka karkhana ban penyar ke jintre kam jongka. Walaupun ke persya ajur hendraya kini wisni katenat environment forest but climate change kala ayak environmental clearance ne ke jingbet ke Star Cement Meghalaya Limited banyak cekamat banti yo motion. Kinong yalam ka KSU bat ke FKGGP kala penpa ke jingbam sengu tenat bakani ka company kala yo ke jingbet wala kisang bahalang bat kipat ba kila persya ajur ke Star Cement ban peniar ke jingtre kam joka. Presiden ke KSU Lambok Starwell Marngar, baru Presiden ke FKGGP Ubah Welbert Rani, kila penpau ke jeng persya ke bajur, bat kiseng bahalang bat kipat baru kiong, bagi persya bahaya kani. Halor kanong rem bagai kejakat emotion keberan Marjan, bat ka Narco Wildlife Sanctuary. Bat kamtam haba kila saki bagi company penmi dobilat, kila penjat ika Mariang. Bat kim syamla ai kano ke jeng mentoy kipat ba nok syok shnong, ne kim syamla ai kam ai jam, ya kisamla kathan. Kila penpauru ikajing diau bagi sang bahalang beper bat kipat ba kila misya kemat ban peni bagi persya ajur. Ndrai ka balengok kalong ba kene ka company kala yo jingbet ban ya cekmat bat kilo ong ba kumba kila persya nadu ke basdang. Kin beteng ban yai persya abet bat kino mailat ka Star Cement ban peniar ka party motion ha East Janta Hills. Tika sulmo kalong ba pedeng kajing persya jang pai ba. Bara pedeng jong ka khlam ko syarkai kat kani ke bangi borok ngirangnya ya perkhat kumnu ban perkhat na kamta ban ya dayu niu ku khlam COVID-19 tekini kawan kansan kani ka order ban ong ba kata ka Forest and Environment Ministry jong Government of India kaya no si ka Star Cement ban ti to motion pitemur lada kata ka Forest and Environment na po dali ka ai ya ka environmental clearance without the claim ka consent jong ki ba te kamudi wan prolong hearing kamdan ji mod munang ni spat prolong pinum khatsi public hearing pia bisyak man te bar ka ar ba dang smo ba kani gari ken sol ka state government lani yo ka state government katti bahai gini mo yo katti bahai state government ngimte bi kata tenrai ka bangi pa ba hang karan kumbar kinang la NGO sing yong ba kumno pia ke no sia pedeng ka jing persya jong pai ba mar ka wei na ki criteria ka wei na ki guidelines kolong ba shwa ba pinyo ya ka environment clearance nang ko tu ka chaka pinap yo ek jing muncur jong pai ba tu ka chaka bar betang tu ka chaka bagi marjan jong ko tu ka chaka ten re meta pedeng ka jing persya bala arsin la khor persya ka government kali ata ka bor wara ai la kai ta environmental clearance kalam shim yo pai ba bania sotu lang namar mbong ifi pa ba amri bis persak lepi kidan ki nongrim bolong ifi bene wala sanctuary koi dan juwa kombolong menta katan ka campaign akalang ka perthai ma akalang ka perthai pada hari ka jongiru apa ka jala ka jongiru ban preserve ki wa mar kumbi long menta ifi gomba mdi crisis mata kai bi bai ma menta kamri ki mati motion bai ma menta kalong lasai kan wan ka kra ka water crisis ko serkai te jelar ki wa ngim preserve na menta te kambu ke jumai kalau wei ban sawan pingim dei ber perkhat betang ka revenue pengin create na menta ngim perkhat ka pateng kawan sawan par ban jai hi gane ka kam nadu ka bastang hi na liang ka seng ni layang ka tanurem ba ni persya lo kini ha lo kinurem ki ba yadei bat ka jing ne jing sa bat ka jing khut jing soba jong ko me mariang bar haswa bangit sayang ba persya aru rangkat ki da ka jing ya merjumut lang berkinung elam thina po jantial distrik
ni so thu sai ba ki cement plant ki badon nang thi po jet electric ngim shemle i ba kadon ko nu ka jingwa ra yo jiman toy ki di ya ngalapan ong ki perdok persnam bat ya ka jelah blo koi tangi kren kam ka jamru babun ki wan nasaba kam nyari ki perdok persnam ma yorong kli itu bat kabaan ka jing persang bujin ka star semen ban penyar su ini ka jeli trikam jong ka anti kalong ba kan kata jak me maria kan kata ya ka tolong umbang umdi bat pi bun sin wa ka jing ai ka jing jungum bat tu ka wa lu khar bu tien kadon jing subaw ka wan nang tu ka than me mi semen plan ti handai pedang jung ta jing persa am tang ka ki su handai ki mi lang ki hon sang balang nang thiru kum ka janji student union ki wede ki rupai ba ro ki rusmet ki don ki borsnong borthau ki don ki long kumi ru ki don ti harin tu bade na kaliang jong ka tanat bade pej kala pelong ye kata ka jing ya lom pai ba bat sngap pan ya ka sur manu bersa ko no kersan mencem snem bat hat khatu ka public hearing mencem snem ka long sai ba pabon balang biang persa ya khatu ka public hearing ka jing tu ban pelong pan alat bahkan penya kata ka star semen kata terkam jongka ba kelamir wajing kulmar tu pasni ki dondu ki samlan ki nongilam sang balang belas tang ban sakhot ajer ro tu ka public hearing ro midang kmi linti ba sarkar ka saya di kalenti ba ka snap je ka sur bobon balang namar kani di kari sensyar pai ba handai kum yu turong pesing nem step ngi i ba na kaliang ko Ministry of Environment kala ai ka clearance lor ne kam mut kala perkup itu kemuhor di ka statement bakanya cakmat ka kam ti kani kadai ka dakasin ba imat ka jengkwa ba yurat bat ka thombor ya ka sur jupat ba ka combat redis khandau ni hangi ka pher pak lebak bat ka deiru ka sediu area ti ka jingkeli kalong ki ai kita ke baya salah bat ki ai kita ba ai bor bai kena kam banyak sakmat haba kat kum ke komlong koman kalong ba haswa banyak sakmat dan kam ba yo je menjur na bopun balang ti kini ka pausai ba imat kasim kaburu ar pedek june pandemik ti khawat tu ka jing wan tu ka environmental clearance i ka wan ka Ministry of Home of Environment handrai ngam tharai ba kan surai mala tanang thi la da kam don kanu no ka feedback nang ni jingya ai ka report nang ni tingai ba ka sarkar jelar ka namla ban suthekti khap ai ban sim ye kar jingket kli bat na kaliang jingi kum kaseng ngidang yang ba ka ju ko nong rem bat sahabat song par khat ba ne kam banti banwa ikot sela ka no kom kani ka kam ga ya wat pedeng jong ka jing persa namar lagi bias le ya ka public hearing kalong kala ram lupa kam ni bigi job te manta ba kiyo nai ba de kata ka majority ban ong ba kan ai banyak sakmat ni ka kam tingi hab banti banyak sa song perkhat ni si rengkat bagi pat kesang balang ya ki senjam bagi banyak sakmat. You see, we have in fact written to Government of India saying that a number of times the public hearing was to be held, and because of public opposition that was held, that was there. This public hearing could not be held. There was a report of all the landowners, how many people had supported and how many were against it. So all these reports we have sent in detail to government of every meeting that has taken place. And we have left the matter to the central government to decide, because it's something that is beyond. We have tried our best. So that was the end of that. But I don't know about this particular thing, what Government of India has done. But we have given the report as was mandated to be given to Government of India. Based on that, we have asked Government of India to take necessary action as per their knowledge and as per the rules and from the Government of India's side. Hadu menta tingin pala ban kedokti persa yenu no. Handai ngi habban panji pensai no DC jong district ngi habban pensai ru ngi SPB pollution control board nang ni bat de kini atli ngatrai ki bala man ai sai ki kot sla aknu nong rem te tat ndang ayo ki kot sla ki bangi dang wa ni menta ni sla ban ka kabnya ya kata raja menta ban kedokti mano ban don kti ya kata ngi pala ban ong handai an su ong bala kam don hi
kajingnya sela nang ni ngatrai na pole hi kenam la ya sakma bat ngakren sai lada kani kolong kani rekom iman ya bubun ba ki kam persang pat ban set juor ya kasur pat ba ngatrai kajing siap ting yo ba se ba hajakam pakan pethai de kasur yo kan pethai de koi pat karanti lewat lada kajia kum kata ngatrai ka sarkar jala ka hapsim jik jik kli kini kinong thoan bodan skete hapsim jik kli margom kolong matang i ki persang ban pensubhai company hama kren spang kata pensubha kolong ba ayu go yo nong ka jala jungi lo kita simen plan bodan nanti kedor gemur ka he kata penban sa asam katno spangot ki samlang jak bedu yo kam ci simen factory nyeli ada sa kata sakli bertau man kapur ki dekat benda kiwan si samlau kat kam macam kiwan sing pen kamlang tu dega bulsin kalau ngilap ba degi breu na sabar kini tang ki kiwan si jela jungi kemdai wan ai cuman to indai kiwan kejet ya kaspa nang ni ki penjular ki memari bat pakadu kawai ki kini ko kam kajam ti sei kalau wei jong jela bro ko wei lada ki lum ki wa kan julor no an sakendet menriu ndalah sai la selen batla madadot kilum ki wa ngatrai kalong ka kam ko ma bat kalong tirpor du kata